Tubakaha ikaze mwe mwahisemo kubana natwe kuri Kigali Riyo News. Ni urupapuro rw'amakuru akomeye atugezeho magingo ya kuri aya manywa, aho bikomeje kuba bibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu magingo ya aba FDNB bakomeje guteza inkeke ihuriro rya AFC, aho bari kwinjira n'ubundi bava mu gace ka Kibitoki, ndetse misi ikomeye cyane ikaba yavumbuye ko aba ba FDNB bahaye imisiyo ikomeye yo kuba abakwirukana M23 muri ya misozi yaho ku kibaya cya Plaine de Ruzizi. Ni urupapuro rw'amakuru tugiye kubagezaho, turi bwibande kuri ayo makuru y'aba FDNB, turebe mu bice bigiye bitandukanye mu majyepfo ya Uvira, turebe muri teritwari ya Fizi, turebe hejuru mu misozi ya Minembwe aho urugamba rukomeje guhinana kuri Poezeho, ndetse turebe nuko byifashe hirya no hino haba no muri Nord Kivu. Ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Bwana Habishuti. Bwana Habishuti, wiriwe neza? Wiriwe neza Bwana Damien. Ntabwo wariwe tuba turi kumwe mu gusasanura ndetse no gusesengura neza ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Karemba Aimable. Mwiriwe. Murashimye Imana, twongeye kwifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Mu kanya umaye amakuru akomeye cyane, umbwira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Nagira ngo mu ncamake utubwire uko byifashe, ndetse utubwire uko bihagaze maginga ya ubundi, uze kubirambura neza, twabanje kureba duca mu bindi bice bigiye bitandukanye, ndetse n'ibinyamakuru ibyo byagiye bitangaza kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana munyamakuru, rero turaza kugaruka mu misozi ya Sange, tubabwire ko igisirikare cy'u Burundi abasirikare benshi hafi y'umuhanda w'Isenari 5. Yego. Aza kugaruka kandi mu misozi yegereye ahitwa Rungutu, aho abarundi bari bakomeje kwadivansa bigira imbere, ariko mu bwoba bukomeye nyuma y'uko M23 yari imaze gukura imisaga myinshi yahise mu Mosho za Bukavu, abarundi bahita basubira inyuma. Turaza kubigarukaho kandi uri kunyumva? Yego. Turaza kubigarukaho, turagaruka muri ino misozi y'Iminembwe imwe n'imwe, nayo nahoze numva situwasiyo yaho, ibitero karabutaka ahitwa za Gaturiro, hafi y'imisozi yegereye ahitwa muri Madegu, hafi y'imisozi yegereye za Kabombo, hafi y'imisozi yegereye za Turambo, Tubangwa, Ibashiro, Tumungu. Yego. Turagaruka ahitwa za Murembe, tubabwiye biri gukorwa neza, kandi hafi y'imisozi yegereye Kibundu, hafi neza n'ikiyaga cya Tanganyika ahitwa za Katembo, Kagera, Kaniyakere, Baraka, Mukangi, Isota, Makunji, mu misozi za Fizi, hafi n'ahitwa za Kabanja. Turamanuka gakeya ku muhanda w'Isenari 5 twinjira ahitwa za Rulimba, twinjira ahitwa za Kalonda, Kiguru, n'ahitwa za Manzanza ku muhanda w'Isenari 5. Birumvikana ko ndi kujya Karemi. Yego. Turagaruka ahitwa Yuma Kitanga, ahitwa za Kirundi, n'ahitwa za Rugugu, tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Gusa kandi turinjira Karemi, tubabwire ahitwa za Rukukwe, abarundi barasanye n'abawazarendo bisubiranyemo, birumvikana. Yego. Turaza kubyinjiramo kandi turinjiranamo neza ndani muri Makobola, ubwo birumvikana ko Makobola turababwira ibiri kubera za Kigogo. Yego. Turababwira ibiri kubera hafi y'imisozi yegereye za Useni, turababwira ibiri kubera Kasekesi, ibiri kubera Murembe, Bima, Rukutwe, Mwezi no mu misozi yegereye Wako. Gusa kandi ahitwa Uvira turajya neza za Kavimvira, twinjiriye hafi na za Kawezi, aha byose tubihuza hamwe n'ahitwa ku bitaro byitiriwe Ville Medical Center. Ngira ngo abahazi cyane ngiye maheruka mu gihe gishize, ngira ngo hashize nk'ukwezi kumwe. Ibitaro by'abana birereye hariya, ngira ngo byaje no gutsindwa n'intambara nyuma y'uko intambara yari ikomeye, ariko aka kanya ndabwiza ukuri ko muri ibice by'intebe za Kawezi hadikorezwa abasirikare benshi bakwageze, bafite gahunda yo kwinjira Kimwengwe, Kihande, Kigija, Nembe, Umurenge n'ahitwa za Mushereza n'ahitwa za Remera. Ibi byose turabyinjiranamo rero muri Sud Kivu, ngira ngo tubihuza n'ibiri gukorwa, ngira ngo kuri kampu ya Kibitoki ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Hari kugiporoyinga
abasirikare benshi cyane. Aba ni abafite gahunda yo kwerekeza n'ubundi muri ya misozi nahoze nkubwira, Kakamba, Ruberizi, Remera, no mu misozi yegera Ungutu n'ahitwa za Ruhurure. Ibi kandi biri gukorwa cy'ibitoki mu gihe no mu misozi yegereye za Nyamitanga, Gihanga, Buganda, Murwi, Rugombo no mu misozi yegereye Mugina mu gihugu cy'u Burundi hafi ya za Kabanyura hari koherezwa imisaza y'abasirikare benshi. Bwana munyamakuru, ibi kandi si gusa turi bugarukemo, turaza kwinjira mu misozi yo muri Walikale tubabwire uko situasiyo ihagaze. Situasiyo ni hatari sana, situasiyo ni mbaya sana. Nego turinjira i Walikale tuze kubadondosha tubabwire ibiri kubera mu misozi yegereye Mubanda, Nyamiyanga, twinjire Buyenga, twinjire mu misozi yegereye Busisi, Nyenzira, Kasindi, Musenge, Kabamba, Isebiro, Mikoro no mu misozi yegereye ahitwa neza cyane za Buringa. Ibi turabikora twegera ku muhanda Rutenusari 529 ahitwa Mbofi hadiporoyezwe ibikoresho byinshi n'aba FDL benshi. Aba umugambi bafite wo kuzamuka ku muhanda wegereye ahitwa Kasuka wegera ahitwa Rimangi na Nsindo bagana mu cyerekezo yegereye Kalonge. Ibi ni ibitero bigomba kugabwa mu Kibati mu bice makumyabiri tuterereyemo bya Walikale kandi yegereye Kishanga. Ibi biri gukorwa na 23 kandi imisaza myinshi y'ibikoresho byinshi ahitwa Kimoho ku muhanda w'Isunari 529 ahitwa Zaburura muri teritwari ya Masisi zakamejeje. Ibi byose rero turabihuza n'ibikubiye muri teritwari ya Masisi Sake, turajya Bugembwe, tujye Busangara, twinjire mu misozi yegereye Garaga, Marene, turabwire uko bihagaze. Twinjire ndani ahitwa za Masereke muri Rugero hafi y'imihanda myinshi itandukanye. Ubwo turajya ku muhanda RTX 333. Yego Babwire ibiri gukorwa ni byinshi cyane bwana munyamakuru, ngira ngo byose ndagenda badondosha mbabwira uko bihagaze. Icyitwa Rugero cyo rwose ni imisozi yegereye mu burasirazuba bwa Rugero. Kare nahoze mbiganirizwa n'umunyamakuru wanjye uherereye muri biriya bice ambwira ngo ahitwa Ruhunga, Mateke, Katanderere no mu misozi yegereye ahitwa Manzamba na Buhangi utibagiwe Kabatsinze n'ahitwa Ndeko. Aha hose deployment zakamejeje ngo 23 irashaka kwinjira mu misozi yegereye Mabarako, mu misozi yegereye ahitwa Ruwereke, Mapende n'ahitwa Amaratu muri Butembo. Ibi rero biri gukorwa n'amakuru turashaka kwinjira Butembo nyuma y'uko ibice bya Butembo bisaga Ababiligi n'abatatu aba Blackout bakomeje kwegerezwayo. Mu gihe kandi FARDC iri gutegura ibitero bigomba kwinjira mu misozi yegereye Kazinyonge, Katero, Uhezi, Kasinga, Alimbongo mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi ibi bice bwana munyamakuru bagire bute babifate. Yego reka turarikira abakunzi bacu kuza kudukurikira kugira ngo bakomeze bumve uko byifashe ndetse n'uko imirwano ihagaze muri bice bigiye bitandukanye. Reka nakire Bwana Habinshuti tubwire ukuntu bimeze. Urumva ko imirwano aho twari twiteze ko ishobora kuza koroha, ndetse ubona yuko twari tumaze kubona ko hari igihe byatanga icyizere ko FARDC yava mu byirimo mu kugaba ibitero bikomeye kuri 23 ndetse 23 rekaba yasa nkaho irekura ibidindiro byinshi yagiye ifata muri biriya bice. Ariko maginga ya 23 mu itangazo twamenyesheje yasohoye aho yatsembye ko itazongera gutsinsuka mu kice yagiye ifata nyuma yaho basohokeye mu mujyi wa Uvira, ndetse kubyo bari bumvikanye n'imiryango mpuzamahanga ntihagire icyubahirizwa. Niki turi bwitege maginga ngaya Bwana Habinshuti? Urakoze Bwana Damien. Ni ukuvuga ngo ubu M23 imirwanaho ikajije umurego muri Masisi, uri mu gace ka Ngungu, za Numbi, Shanji, Rumbishi. Kara ni agace k'imisozi miremire cyane. Urumva ko FDLR ifite umugambi wo kugira ngo hari ahantu higarurire. Ni ahantu imaze imyaka myinshi ba ko kiriya gice kibayemo imyaka igera muri 30. Ni ahantu bazi kandi n'inyeshyamba za M23. Kara ni agace zizi cyane kuko uvuye Ngungu kumanuka ujya Gicanga hari ibirometero bike cyane, kandi uzi ko Gicanga yagiye ba ibirindiro bya M23 igihe kinini kuva kera ikiri na CNDP taraba M23. Ni ukuvuga ngo ni ahantu bazi cyane kandi ni ahantu h'ingenzi batapfa gutakaza. Ariyo mpamvu ubona ko FDLR izi akamaro ka hari ahantu kuri M23. Ariyo mpamvu ubona ubiri kugabaho ibitero mu nce zitandukanye zijyanye n'amasantere yose. Nkaho iyo uvuye Ngungu winjira mu isantere bita Ruziranaka. Ni santere, ni ikintu kimeze nk'umucyamo, hari umugezi munini cyane ugoswe n'imisozi ibiri miremire.
iyo misozi miremire yose ni ukuvuga ngo niho M23 isa naho ideployinze ibirindiro, kuko niho isa naho ituye. Ni imisozi idatuwe n'abantu, abantu bagiye batura mu nce zimwe z'imidugudu yibumbiye hamwe. Ni ahantu rero hari tere nziza navuga ku bantu b'abasirikare ku burjyanye n'intambara. Niyo mpamvu hari ahantu ubona ko muri iki gihe hariyo imbaraga nyinshi zikomeye, ariko ni ahantu hatajya haba hari ikibazo cy'amashanyarazi no mu bintu bijyanye na connection y'ikoranabuhanga gukoresha hariya ni ibintu bidashoboka. Ariyo mpamvu ubona ko intambara ihari cyane yivanzemo M23, FARDC na Wazalendo. Ni ukuvuga ngo ibijyanye n'abacanshuro usanga kenshi bakunze gukoresha, bari kwifashisha ahantu hari imijyi ifatika bitewe n'ibikoresho byabo baba bafite. Rero bwana Damien, ni ukuvuga ngo intambara uko ihagaze ubu ngubu muri kara gace ka Masisi ukomeza na za Warikare, ni ukuvuga ngo M23 hari ahantu imaze kudeployingaho ingabo nyinshi muri iki cyumweru bitewe n'intambara zihari, kandi na FARDC nayo deployment zarahindutse. Ubu biravugwa ko hari ingabo nyinshi cyane zimaze koherezwayo mu nce za Beni. Urumva ko intambara hariya byanze bikunze mu minsi iri imbere irahindura isura cyane ku rwego twe turi kubyumvamo ubu nonaha ku mpande zombi. Yego urakoze bwana Damien. Ni ikibazo gikomeye cyane gikomeje guteza impungenge ku baturage bari muri biriya bice, aho bikomeje kugenda bigaragara ko imirwano ahubwo igiye kuburaho, n'imiryango mpuzamahanga yatangiye kubona ko M23 yaba igiye gufata umwanzuro ukomeye. Ni mu gihe ibi byose biri kuba, umwe mu bayobozi b'agateganyo b'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, MONUSCO, Viviane Van de Pere yatangaje amagambo akomeye, aho yavuze ko isura yabonye ya M23 atari iy'inyeshyamba ahubwo ari abasirikare bateye ubwoba. Uru rugamba rero rwa AFC M23 rwo gufata ngo umujyi wa Goma rwatangiye n'ubundi mu rukerera rwo kuwa 27 Mutarama 2025. Icyo gihe Viviane wari umuyobozi wungirije wa MONUSCO ushinzwe ibikorwa no kurinda abasivile yari muri uyu mujyi, ndetse mu kiganiro na radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, Viviane yatangaje ko atazibagirwa urugamba rwo gufata umujyi wa Goma kubera ko rwagize ingaruka zitoroshye, kubera yuko maginga ya MONUSCO ubona ko ifite ukuboko gukomeye cyane ku rwego rwo hejuru muri biriya bice. Bakomeje kugenda bibasira M23 ndetse banavuga ko M23 ifite imbaraga zidasubirwaho, akaba ari nayo mpamvu ubona ko MONUSCO isa nkaho igambanira M23. Niye mpamvu M23 yari yabona ko MONUSCO ntacyo ibamariye muri biriya bice? Yego urakoze cyane. Iteka ryose umuryango w'abibumbye ahantu uri, buriya ntabwo intambara zijya ibamo ibice bibiri. Habamo igice kiba gifite, abone M23 ifite ingamba, ifite n'intego zituma yarashoye urugamba rw'amasasu muri kiriya gihugu. Ntiwabo niho bakomoka, ni naho bavuka. Rero ntabwo iteka ryose umuryango mpuzamahanga ukunze kubogama kenshi utari kuri leta. Haba harimo amacenga, ariko impamvu bavuga ko batakwibagirwa iriya ntambara yahari ahantu M23 uburyo yahitwaye, n'intambara M23 irwana hariho henshi. Ugereranyije nawe nk'umuryango w'abibumbye urasobanutse, bazi byinshi. Kubona igihugu gikomeye kuriya kirimo abacanshuro n'ingabo z'ibihugu bingana kuriya bahangana n'umutwe bita inyeshyamba, zigahangana nabo mu kigero kingana gutya, zigafata ubutaka ubuso bungana kuriya, urumva ko bo bazi byinshi kuri M23, bayivuga nk'abantu bayizi, kandi bamaze igihe muri kiriya gice cy'uburasirazuba bwa Kongo imyaka hafi igera muri 40 ni myinshi cyane bahari. Urumva ko bazi byinshi kuri M23, babonye byinshi kubyo imaze gukora bwana Damien. Bakunzi bacu, reka twe kwitinda mu magambo, tugende turebere hamwe akantu ku kandi kuri kubera n'ubundi ku isibaniro ry'imirwano mu bice bigiye bitandukanye, aho byari byitezwe ko M23 iri buve mu bindi bice, ariko ikaba yasohoye itangazo inatsemba cyane inahakana ko nta gace na kamwe izongera kuvamo, ahubwo gahunda ikaba ari iy'imirwano. Bikaba bihwanye n'uko ku munsi w'ejo n'ubundi hapasinze abasirikare bagera mu bihumbi 5.
niki turi bwitege. Reka tubaze umuroko Informa uko gahunda zifashe, turebe imbaraga maginga ya ako zimeze, uko nimba bakomeje gukora deployment, aho byagiye bivugwa ko M23 ishobora kuba ifite abasirikare bakeya. Atubwire ido nido buri kimwe nuko byifashe. Bwana Karemba Aimable, ngira ngo tudatinze, mbere na mbere banza ubwira abadukurikiye ibyagiye bihwihwiswa ku binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho bavugaga ko M23 abasirikare bayo ari bake. Wowe uba uri kuri teri, wabonye biba byifashe bite? Abasirikare ba M23 koko ni bake? Halo? Ndi kukumva, nari ndimo nkubaza ni ndagira ngo tubwire abaduteze amatwi ku bigenda bitangazwa haba ku binyamakuru ndetse no ku bitangazamakuru. Abasirikare ba M23 ko bavugaga ko ari bake, akaba ariyo mpamvu basubiye inyuma ndetse bakarekura n'uriya mujyi wa Uvira kugira ngo bategereze abasirikare bapasinze ku munsi w'ejo hasije bageze mu 5,000 kugira ngo babone kongera kwataka. Byaba hari aho bihuriye n'ibyo abanyamakuru benshi bagiye batangaza? Uvuga ngo rero yego, abasirikare ba M23 ntabwo ari bakeya mu buryo abantu babitekereza cyangwa babivuga. yego, abasirikare ba M23 nongera kwibutsa yuko kumenya n'imibare yabo. ku bitangazamakuru bavuga ko barenga 100,000. Nibyo cyangwa sibyo? Uvuga ngo 100,000 bishobora kuba binagira cyangwa binarenga, gusa nanjye wagiye ujya muri niwo zabo, nkajya muri kampu zabo, nkagendana nabo, imisozi myinshi itandukanye, operasiyo nyinshi zitandukanye, nkabibonera n'amaso yanjye. Biragoranye kuba navuga ngo abasirikare ba M23 cyangwa se 7 cyangwa 3. Yego, ya M23 akakanya mugomba kumenya. maginga ya ko hapasinze abasirikare bagera mu 5,000. Niki kiri buhinduke nyuma y'imirwano ikomeje kugenda ibera mu duce wagiye udutangariza? Utuvire imuzi n'umuzingo, tubwire uko byifashe ndetse turebere hamwe uko gahunda zifashe. Yego, 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 ndakumva. Yego, aribo bafashe imisozi ya Rushuru, za Tongo, yego, za Kinyambo kugira ngo ifatwe, za Nyakagoma za Eshatu kugira ngo ifatwe, ya Matisi kugira ngo ifatwe. Ntabwo yafashwe n'abasirikare benshi, wajyaga kubona ukabona bafashe n'abasirikare n'ibiza igihumbi. Barababwiye bati mwebwe murataha abari aha mu Badirishi, muraca Mushaki, abandi muraca muri pozisiyo z'Ikiva, mumanuke mwerekeza mu byerekezo by'aha wenda za Katuhunda cyangwa mwerekeza za Kadahandwa, yego, abandi muraca mu byerekezo bya ugasanga teritwari yose ifashwe, ifashwe n'abasirikare 1,000 cyangwa se 900. reka twari twagira ngo tumare amatsiko y'abaduteze amatwi ndetse n'abadukurikiye. Bwana munyamakuru, aka kantu ugomba kukumva. Yego, Aka kantu ugomba kukumva bwana munyamakuru, ntabwo ari ibintu kuba wakumva yuko M23 basirikare yego, bashobora kuba bavuye gufata imyitozo. yego, yego, ku ruhande rumwe dushobora impamvu abasirikare 5,000 ubundi bakabaye kuba babazanye muri Afurika wa kabiri
yego, makumyabiri na gatatu abasirikare bamaze iminsi b'abakomanda. yego, Makumyabiri na gatatu ifite yo kuva muri la misozi za Kamanyola bakava za Rwanda igasa n'ibindi bice bakuru yego, rero cyane rero kigaragaza amakuru yatushobora kuba wasubiramo. yego, Aba basirikare ngo bitanu ndakurahira ejo nzakorera amafoto n'amavideo yego, kuko aba basirikare boherejwe yo muri teritwari yego. bagiye gufata wa mugambi wo gufata Karimi. Magingo aya tubwire uko byifashe imirwano, tubwire ukuboko gukomeye gukomeje kugaragara kuri kote y'u Burundi. Aba FDNB bafite izihe ngamba, bari gukora ibiki muri ibyo bice n'ubundi byavuyemo M23, tubona yuko byatumye abantu benshi bibaza ese abarundi barashaka iki, ese aba barundi n'ubundi byarangiye Kisekedi agurishije biriya bice n'ubundi byo muri Sud Kivu, nk'uko bamwe bakomeje kugenda babivuga ko yaba yarumvikanye na Neva akaba yarahamugurishije. Nibyo koko ibikomeza bigenda bihwihwiswa? Yego, 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 we yahaye amafaranga menshi niyo mpamvu yaravuye kuri iyo ntambara. yego, Ariko Kisekedi naramubwiye ati amafaranga naguhaye nta kibazo urayasubiza, nyaha Abagande cyangwa nyaha Abatanzaniya, nyahe Abanyazambiya, kugira ngo murabizi yuko na Zambiya na Tanzaniya nabyo byinjiye muri iyo ntambara. yego, turabizi. Muri iyo ntambara wenda gukomeje gushyirwa abasirikare bagenzi bawe. Mwigeze kumva yuko hari amakimbirane yabayeho hagati ya General Prime na Evariste Ndayishimiye? Yego, yababaye ndetse bakorozanyaho ku rwego rwo hejuru, uretse ko waje kwiyunga mu nyuma. Yabaye rero Kisekedi Chilombo we hari amafaranga yari yarahaye Evariste Ndayishimiye, amafaranga aba mafaranga yo mu ibanga rikomeye agiye umumaro Antoine umumaro Evariste Ndayishimiye, yagira umumaro abandi bantu babarizwa hagati muri guverinoma y'ishyaka rya Yego, nyuma yaho haza kubaho ibiganiro noneho hagati y'igisirikare n'ubutangapani, hagati y'abaperezida baza gusanga intambara n'ubundi abakozi bari mu gufata mu yego, cyabaye none igisirikare intambara zivanye hasi hejuru, abasirikare bamwe barabyanga bati abasirikare mwohereza benshi mugenda ku ngengabitekerezo muratohereza mugende kurwana na bene wacu babajegereje. Evariste Ndayishimiye arabikoridora akajya avangavanga akanya ntabwo ari mu gihugu cy'u Rwanda byacitse cyangwa se byashakiwe igisubizo. yego, Aha rero niho mubwiza ukuri kutara umunyamakuru hano amafaranga turazahawe tukagarira abahanzi amafaranga yongera abahaye abasirikare bamwe mu bakomeye ko hagiye habamo ibibazo bamwe mu basirikare bavuga bati ayo batwemereye amezi 6 cyangwa umwaka tumara hariya iyo dutashye nabi baduha. yego, Byose rero babishakira igisubizo, impamvu n'igisirikare cyangwa suku cyagurishijwe ubutaka bwa Kongo n'ahandi, ahubwo nuko hari ikiguzi cy'amafaranga mpamo yahawe abajenerali, yahawe perezida akanya, bikaba bivuga yuko n'abasirikare batoya hari amafaranga bari guhabwa ya misiyu na ya mpozamarira ihabwa ababyeyi batakaje abana babo cyangwa se abagore batakaje abagabo babo ku rugamba ihabwa neza. Niyo mpamvu n'igisirikare cy'uburundi kiri kurwanya. urabona ko ari imbaraga zikomeye kandi ubona yuko aba FDNB bizewe cyane. Ni iki bari buhindure, ni iki bakomeje kujya ko bivugwa ko
batangiye kwatakira kuri Plaine de Ruzizi, ndetse bakaba bari kuturuka mu bice bya Cibitoki baza kurwana na M23 kugira ngo babatsinsure babe bafata Kamanyora, batazigera bibagirwa mu mateka yabo kubera imirwano yahabereye n'ubundi mu kwezi kwashize. Yego. intambara yamara n'imyaka 15 hawe akigira mu kandi kuko biravuga ko amafaranga menshi yahawe amake nayo yeretse bano bagenzi ariko ko buriya imitekerereze hagati cyane. Yego. Niyo mpamvu rero ubona ari kurwana no muri iyi cyane arabizi neza ko kwatsindira byamugora ariko nawe arabizi magara aho bakunda kwitanga impanga ye. Yego. Bwana Karemba Aimable, imirwano ihagaze ite? Duciremo muri makeya kugira ngo turebere hamwe ku bikomeje kugenda bivugwa ndetse biri kugenda bigaragara. Yego. Maginga ya societe civile iri kwakira gute ino situation bakomeje kugenda babonaho? Bamwe bari bakomeje kugenda batahuka ndetse bari bamaze kugira mu ngo zabo, bimeze bite? Harimo abagiye bahunga cyane cyane abavuye mu mujyi wa Uvira, abo mu bwoko bw'abanyamurenge babayeho bate? Ese bitaweho bate? Bimeze bite? Yego. Maginga ya ni icyo ubona leta ishobora kuba iri gukora cyangwa iri gutegurira abaturage? Maginga ya ni iki twaba twibagiwe kugira ngo wenda utubwire ido n'ido kuba duteze amatwi kidasanzwe kandi bari bakwiye kumva? Bwana Karemba Aimable, reka ducukirize ahangaha ukomeze uturebere mu bice bigiye bitandukanye, uduhe ido n'ido kandi tukwifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugira umugoroba mwiza. Urabyumva rero Habishuti uko gahunda zifashe, ndetse ubona yuko ibintu byahinduye isura, ndetse ubona ko nyuma y'aho M23 itangaje amagambo akomeye, ubona yuko n'ihuriro rya FARDC ndetse n'aba FDNB bari kuri misiyo ikomeye, bakomeje kugaragaza ko bagiye kongera imbaraga. Deployment ziri gukorwa mu bice bigiye bitandukanye, ndetse icyizere gikomeye cyane cy'abaturage bakomeje kugenda bavuga, bumvishe ko umuntu uhereye muri biriya bice atubwira ido n'ido, atubwira yuko n'ubundi M23 kuba yaravuye muri wa mujyi nk'uko akenshi na kenshi dukunda kugenda tubyumva. Ndumva ujya ukurikira ibinyamakuru bigiye bitandukanye aho rimwe na rimwe batangaza ko ari uburyo bw'ubukeya bw'abasirikare bari bategereje abari abasirikare bamaze iminsi ku ikosi b'abakomando. Urabona turi bwitege iki magingo aya ngaya bitewe n'uko bikomeje kugenda biba cyane mu bice bigiye bitandukanye? Yego, urakoze cyane. Urabona ikintu navuga kuri M23 muri kara gace ka Uvira, urabona yuko babonye sapoti, niba babonye ibihumbi bigera muri 5 by'ingabo muri kara gace, urumva ko ni deployment ifatika kandi yumvikana,
uko bisa kose kuri bo n'imbaraga zongereweho, kuko izo ni ingabo nyinshi kandi ni ingabo zatangije uriya mutwe, nta nubwo zageraga kuri uwo mubare uko imibare iduha. Ndetse rero icyo navuga kuri 23 muri kariya gace, rero 23 ubu uko bisa kose ibonye support yo kwihagararaho mu bijyanye n'intambara yari irimo ya buri munsi. Urumva ko ahantu deployment zabo ziri iteka nibo bari guterwaho, bagabaho ibitero operationnel kuba kuri bo abasanga aho bari. Ni ukuvuga ngo intambara bari kurwana, bararwana intambara y'igice baherereyemo nyine basanzwe. Urumva ko impamvu banga kureka turiya duce, urabona ko ubwabo bashobora kuba hari intego bafite kuri uriya mujyi wa Uvira, ikaba ari ibanga ryabo twe tutabizi, kuko ntabwo bakwibaza impamvu bagenda bayisatira bashaka gukuramo turiya dusantere tuyegereye kugira ngo bayisigemo hagati. Urumva ko habaye impinduka zibona ko support yose n'imbaraga ziri kuva muri uriya mujyi, ibyo tudakeka ko batahafata ushobora kubona bahasubiranye, ni ibintu bishoboka, kuko urabona ko drone ibiki byose bibarasa niho bituruka, ibikoresho byose bya gisirikare byinshi niho biri. Urumva yuko ni ahantu bazi ko hafite umumaro kandi nabo bari bahakeneye. Urumva kugira ngo bajye gukoresha strategy yo kubinyuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubasabira ko basubira inyuma, leta DRC yari ifite ibanga ryawo, yari izi ikintu itakaje, kandi ni umujyi ubona ko ari inyungu ku Burundi. Urabona ibirometero bihari kugera i Bujumbura, ni ahantu wareba n'amaso uri mu misozi. Urumva ko nabo ubwabo ntabwo bakeneye ko ari ahantu M23 yahagumana cyangwa ngo yicare igire operation hakorera batafite. Niyo mpamvu uriya ni umujyi ugiye kuzabaho umeze nka Goma, ushobora kuzabyara ikintu tudakekaga mu minsi iri imbere itari kera. Rero icyo navuga ni uko ubona ko imbaraga nyinshi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urabona ko harabashyizemo imbaraga z'uburyo bwose bwo kugira ngo ahantu hari deployment za M23 bahabuze uburyo. Urabona ko bari kugaba ibitero mu buryo butandukanye, kandi abacancuro bari ni abakozi n'abapagasi n'amafaranga. Urumva nabo barashaka kugira ngo bagaragaze igikorwa kizima. Urumva yuko ahantu mu mpande zombi harimo imbaraga, ariko uruhande rwa M23 ndetse nabo bahanganye nta muntu urambiwe. Urumva ko nta gahenge bafite, ni igihe cy'intambara barimo kandi gikaze. Icyo nakongera kuvuga, yenda navuga ku buryo bw'uriya mupaka w'u Burundi uyu munsi wafunguwe. Urabona ko byari bimaze iminsi ufunze kuvaho intambara yo gufata uriya mujyi yari yabayeho. Urumva hagiye kubaho urujya n'uruza mu buryo bwo kujya i Burundi, ariko urumva ko nubwo bawufunguye kubera ziriya ntambara za M23 zihasatira, urumva ntago batekanye nabo. I Burundi buriya bafite ikibazo, kuko bazi neza yuko bari bawufunze banga ko hari abakwinjira igihugu cyabo, kandi urabona ibirometero byaho ni bike cyane. Ushobora kubona bawufunguye muri ubu buryo bwo kugira ngo bagaragaze yuko hari umuvoma y'urujya n'uruza Uvira kugera Bujumbura, ariko bitagukanga ubonye mu minsi mikeya bagize ubwoba bakongera bakawufunga nk'uko n'ubu Rwanda bajyaga babigenza. Rero bwana Damien, icyo nakubazagaho, urabona nk'ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ziriya nce zose, urabona kuva Bukavu kugera Goma, umvise ko hari amakuru yuko harimo kuvuga ko abantu benshi bari kugenda basa n'abavamo gake gake kubera ubwoba bwa operation Kongo ifite yo kugaba ibitero hirya no hino, ibintu bica ku mbuga hose babona uburyo bacancuro baza n'iki. Wowe nk'umuntu w'umusesenguzi, iyo ubitekerejeho ukareba, usanga kiriya kintu gishobora gutanga umwuka umeze ute mu baturage yenda bari muri iriya mijyi iyoborwa na M23 mu gihe kiri imbere nko mu byumweru bibiri? Magingo ya icyo natangaza nk'umuntu ukurikirana umunsi ku munsi ibibera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nababwira yuko bagakwiye gutuza bagatekana, cyane cyane mu bice M23 ifite, kuko gahunda ya M23 ifite niyo gucunga umutekano w'abaturage. Ni cyari kitezwe ndetse cyashoboraga gutuma abaturage bamwe bava mu byo bari barimo, kuko bari bafite ubwikango ko M23 ku gitutu yashyizweho kugira ngo isohoke mu mujyi wa Uvira hakavamo ibikorwa bikomeye cyane. Nibyo byateye bamwe mu baturage bagiye batuye mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi M23 igenzura, aho bavugaga ati ese ko
n'ubundi ivuye mu mujyi wa Uvira ejo yava mu wundi mujyi, ejo ikava mu wundi mujyi, byagenda bite? Nabwira yuko nyuma yaho n'ubundi urwo rwikango rubaye, icyo nakubwira cyo nuko batekana, kandi nko mu mboni zanjye ndetse nuko ntekereza, ndabona yuko nyuma yaho basohora iratangazo ko nta gace na kamwe bazongera kuvamo, abaturage batekana ndetse bagatuza, bakaryama, bagasinzira. Nuko bihagaze. M23 irasa nkaho n'ubundi yamaze kubona ko bayigushije mu mutego, ndetse nayo ikaba wenda yahindura ingamba, nimba yijeje abaturage bamaze kubona umutekano, abaturage bakaba bayishaka, bagirana igihango n'abaturage, n'ubundi bikaba byagenda neza, nk'uko n'ubundi umuntu uri gutabara ugenda ugakomeza ukamutabara paka kugera aho ubutabazi buboneke. Kuko magingo nakubwira ko abatuye muri biriya bice bigiye bitandukanye, ubutabazi babubona igihe gitoya, hagakomeza hakabonekamo ibibazo bitewe n'uburyo leta igenda ibagabaho ibitero rimwe na rimwe, hagapfiramo abaturage, kandi byari byitezwe ko n'ubundi babonye ubutabazi, basa nkaho nabo bwaba biraye biyakiriye ko ubwo M23 yageze mu bice umutekano uri buburi wose, ariko bakagwa gitumo n'amadrone y'iri huriro rya FARDC. Ubona yuko umutekano ukomeje kugenda uba mucya, niyo byaba ari mu bice bigiye bitandukanye. Icyo wenda nabwira abaturage ni ugutangira amakuru ku gihe, ndetse bakaba bafatanya na M23. Ubwo navuga ko ari nk'ubukangurambaga njye naba ndimo nitangira ku giti cyanjye, nk'umuntu ukurikirana amakuru cyane, kuko nubwo M23 ifata ibice bimwe na bimwe, ushobora gusanga mu mujyi wa Goma hakibarizwamo abawazalendo bashobora guteza ikibazo. Urumva rero nuko byifashe. Abaturage bagakwiye kuba nabo baba ijisho rya M23. Nuko nje nabyumvaga ku ruhande rwanjye, bwana Habinshuti. Ego, hari icyo bagarutseho inshuro nyinshi guhera ejo nimugoroba, cyagiye kivugwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye Burundi ko bwajya bukora operasiyo baturutse iwabo, berekeza nyine mu gice cya hano muri Kongo, ariko kirigenzurwa na M23. Uburundi buza kugira ikibazo cyo kubyanga, utamenya icyo bashingiyeho kugira ngo bange, kuko babonaga ko ari uburyo bwo kwifashisha, kuko bateganya kuri uwo mujyi n'ubundi ushobora kuba bawigarurira mu gihe gitoya wawuvira. Ubwo urumva ikintu cyatumye Burundi busa naho bwanga kuba bwakora operasiyo buturutse iwabo, kandi babisabwe n'igihugu cy'inshuti, abaturanyi bahorana mu ntambara, bafatanya buri munsi. Wibaza ko nkawe nk'umusesenguzi baba barabyanze bashingiye ku ki? Cyaba ari ikibatinye cyatumye banga kuba operasiyo bazikora baturutse iwabo kandi igihugu bifatanya? Sebarundi ni umuhanga cyane, kuko iyo akora ikosa rito cyane nyuma y'irasanwa rikomeye ryabaye mu bice bya Kamanyora, aho barashe baturutse kuri kote y'i Burundi, barasa baturutse ku za Cibitoke, bakaza kubotsaho igitutu gikomeye na M23 ikabarasaho. Bagize ubwoba bukomeye, ndetse binashoboka ko Neva natitwara neza ashobora kuzahura n'ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko hariya biroroshye cyane kwinjira muri biriya bice. Ndetse magingaya Neva afite ubwoba ko hari abasirikare bagiye binjira mu mujyi, muri biriya bisagara byose by'u Burundi, mu mijyi igiye itandukanye, bitewe n'impunzi zagiyeyo. Ubwoba baracyabufite, ndetse bashaka gukoma rutenderi bakarasa bagashiduka. Tubonye intambara ikomeye cyane yisatira uva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isatira mu Burundi. Akenshi na kenshi ubona ko aricyo Neva yatinye, ndetse ubona ko nubwo hakomeje kugenda haturukayo ibitero, n'ubundi nambushi ikomeye cyane bagwamo ya M23, n'ubundi abaje bagasubirayo ari mayiti. Urabona ko n'ubundi M23 isa nkaho yiteguye cyane ko kote y'u Burundi yagabaye ibitero, kuko basa nkaho bari konsatire begeranye cyane. Urabona ko aricyo kibazo gishobora kuza kuvuka, kandi cyanavuka ukabona twisanze mu ntambara y'ibihugu
bibiri biri kurwanwa n'umutwe umwe wa M23 kandi byagaragaye ko M23 yava muri turiya duce ikaba yanasatira no mu bice bya Bujumbura bitewe n'uburyo bafite point strategique z'imirwanire, ndetse binavugwa ko M23 ishobora kuba ifite abasirikare benshi baruta n'ab'igisirikare cy'u Burundi. Yego bwana Damien, ibyo nibyo, igisirikare baragifite, umubare tutamenya umubare wabo ariko ni benshi. Ikigaragara ujyanye na deployment bafite, kiriya gice bafite ni kinini cyane. Niba barakoze ari nk'u Rwanda nk'inshuro 3 urumva ingabo zikirimo, kandi ubona bo barahuriweho n'ibihugu bitagira ingano hariya n'abacanshuro, urumva bibasaba ingabo nyinshi, kandi kuko birashoboka ko bazifite, bakaba bashobora no kuba bazi no kuzikoresha neza. Kuko urebye intambara amaze kurwana, ndakeka M23 nta ntambara ubu yabatera ubwoba ku rwego nge mbizimo n'igihe maze intambara zabo igihe bazimazemo, ko bamaze igihe kinini bahura n'abacanshuro benshi barwana intambara n'ibihugu byinshi. Icyo kintu cy'umwanzuro w'u Burundi bwafashe bwo kuba bwaranze ko operation zakorwa biva iwabo bifite ishingiro, kuko bazi ko M23 yarakaye kuba yaratakaje hari ahantu muri buriya buryo n'ibitero bari kwigabaho buri munsi. Ubu bazi neza ko baramutse babikoze baturutse iwabo, yo irwanye yagenda yakomeza, kuko ntago umuntu yagutera ugere ahantu uvuga ngo uyu ni umupaka ngo uragarukira kandi akurasa aturukayo. Urumva ntago iryo kosa Burundi bwarikora, nta nubwo bari basa nabo n'abashutwe. Ngayo nguko rero uko byifashe muri ano masaha y'igicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere 2026, aho bikomeje kuba bibi cyane. Reka tubifuriza amahoro y'Imana, ndetse tunababwira ko mwebwe mu gikurikira bwa mbere nta kindi tubasaba no gukanda kuri like, mugakora kuri subscribe, buryo namwe mukagura umuryango mugari wa Kigali Real News, kugira ngo tujye tubavira umuzi n'umuzingo, mumenye akantu ku kandi mu bice bigiye bitandukanye, ndetse nk'uko twabyemeje ko tuzatubagezaho amakuru yizewe kandi atarimo amakabya nkuru. Ciao, reka tubashimire bwana Habinshuti. Murakoze cyane.